a mei che thlatin thi nei chu the thang mai lovin a in bawk a hmai te a hnoi a chan chu mei chia to pho chuan thlatin thi period kan nei thina hei hi ten om le thil chop ani lawa mipa ngai ni na jok ani chuwangin mei chia zong zong te pathianin adin anga thlatin thi kan nei thei ani chuan limjok hlia hlia tur kan ni Spanish nu pakhat Barcelona chengmek Jasmine Alicia Carter kumsom thum phei hi chuan a thlatin thi period nei chu alo mangchang kai khop mai a thi te hi the thang mai lovin a in bawk a hmai te noin facial nen ati bawk thin ani hetiang ati chan chu mei che thi nei hi damdoi thatak pure medicine ti in asoya atak sa le tharau hrisel na atan a that le thu asoi tel peklat ani fa pakhat nei to Jasmine Alicia Carter hi ama chuan wages na athok thrin Skirt Women Empowerment Mentor ni in meichia hi menstrual cycles chungchanga thuron petuni in mi pati aya andang lamna chu zapui hau lovin alo fuya alo shilbok thrin ani meichha taksa achanga thi chuak chu nutrient ti in asoi boka iron protein le stem cell akengtel atibok hetia athi te aina chang hian ashisel na po hian ma ason ti asoya amai vela anoi po in har sana chu soilo avun chu alo thachho sot jok ani ama baka apasal po in alo mangve chin hial bok ani ome michen khat achanga thil clear dan chuan thil a thak tak tia soisel zui tu po tam tak anaya ama ero chu engte waka angai lo apira ta piangin mechia ani na ama in ngai lut dan a chathiam thar fo ti ani athi te hi inatan le mai noi atan manba ka lemzi anan te po alo mangtel bok ani Jasmine in mei chethi chungchang hetiang taka afakhi mithiam jok mithiam dangten shilfia dan te an ngei to le a an ngei to nuwa chona in kal le thung ani Actor Richard Gere ana Silpa Seti afo wangin athu boy chu kumsom pangaliam nuwa kortin thutluk na apuang ta Bollywood star Silpa Seti chu actor Richard Gere do san chunga afo awanga thu boy nei chungchang chu kumsom pangaliam nuwa kortin thutluk na apuang ta Hollywood pachalina actress Silpa Seti afo awang hian hazamo rong kai kai noya thu boy siam sak ani zuita ani kumsani le pasari kuma charity event abwa sei ani a heti lai han Silpa Seti bianga tak actor Richard Gere chuan afob zuya khati hun lai khan Gere le Silpa te chanchin chuan soi a hlo tak zet ani anua Hollywood pachal chuan a chet dan India mi pui te hne na ngaidam adil nge ani India rama hian Hindu sa khozui tu tam tak chuan wantlang mi pui mit mua le mi pui ma a info chu thil moi lo taka an lo ngaya India ram ti ming chetu le ti mol phau tu a an ngai hial ani kumsom pangaliam zet nuwa court chuan Silpa Seti chu chingfelin Silpa chu adu wang reng nilawa mi mu amoi lo taka fo tuar tu ani zoga wangin thuboi chu ati top ta ani ati Actor Richard Gere chuan kumsom pangaliam to akhan Delhi charity event ta Silpa Seti chu mi pamu lain hando san chunga kwa in afopa mi puiten chu an lo mu feka an thalak le an chungchang chu social media lama adar zuya Silpa Seti chuan dem a hlona sa mayani heminu hian Richard Gere man theina warrant chu ti chwa ani a ma se hemi thutluk na hi Indian Supreme Court chuan anol zuita ani karliam ta mai khana Silpa Seti thu boy ang case chu Mumbai Court chuan anol ve bok Richard Gere legal team te chuan Silpa Seti za mo rong kai thil ti chwal tua an pu na chu chalo an ti thu an soilang ve thung bok ani